Kadorbar Shnong Saiden Hariboy District, Lambat Kipaj Ba Nong Shnong, Kilapan Pau Baka Shnong Kan Pedang Sobhai Ki Nong Shnong Ki Bala Thumu Ban Wanphai Shala Ka Jong Jylla, Kata Hadin Bigla Sakut Sheki Weipat Ki Jylla Hapo Gari, Nadu Ka Sngi Bala Pentre Kam Me Ka Lockdown. Nalor Ka Jing Pedang Sobha Ka Long Ro Ka Bas Ngau Tanat Ban Yo Sngawi Ka Sur Jong Urang Ba Shnong, Uba Ike Lapang, Ya Ka Baula Itu Baka Dorbar Shnong Saiden, Kalapan Kre Kerpang Ru Na Ka Banta Ban Penbiang Jing Don Kam Jong Itu Ki Samla, Ki Basa Shabar Ka Jylla, Bat Ki Ban Sawan Phai Yeng Shan. Hadin ka jiya perkat ka jogi lamba komiti ka jogi ni la ina tam bali bandon no ketika quarantine room la ko ta kisrang bat ni thai bu ki bawan la sabat ko Jylla bat la kaleng jogi ni dang ability adon ki bawan phai sa snong jogi bat ni pedang sobharu la ko ta jogi ki degi khon ki jogi bat de na kata daw ni la pen krek terpang la ko ta jogi kat kum ka protokol la de ka jiptha Nakaliang ke sarkar bagi hapan quarantine ni lagi katau sini yo don pilok di Samla Kiba sak sabar di Jylla di bawah Jylla ke demi Kiba haknya hayi ngasem dan Kiba dabun ki kamera hayi ngasem kemudian ni nakaliang ke Jylla ngilalong Kiba perkempan dan kita ka pengepua ban ai ke kubur dan kita kiwi pak pilok di para Nuksa Kiba marjat begitu, balagawan mana-mana Kiba sak sabar juga Jylla, kidai khon kiti jongi, khon juga Shnong, nyimdai ban thenben niki, ni hap hi ban pedang burung niki, ni hap hi ban pedang ki khon kiti la jong. Kata kadai ko wei ka betak ba kwa. Ba klang ma makiru kinomdon kanono ka jing sngo, marwei ka jing so khonyo halale. Tengi nak kena Shnong, dia nak tahu hak din ke jing perkat ke jadi ngira perkrek jadi kamera, ba laladan mana ki bawan na sabar Jylla jok Shnong ke jadi bakin pendap kat kum ka jing hak jong ke sarkar, ban pendap kata quarantine. Dia nak tahu ibu jadi kamera, bakin pendap lada ki kwa ban sak quarantine hak ni ka jaga ka bagi perkrek.